pathian hruaina in July ni som inrin ni kan lo thleng le tareng mai view tu le ngai thatu zong te in zawai in du sakna sang ber kan hlana chau kan lo puan to thin angin sipai obbe na sarkar mumal lo tak hnuaya ommek Myanmar ram chuan har satna na sata kan to ka sipai ro rena du lova beile na chuan Myanmar mun ranga akal mu reng lain COVID-19 pandemic third wave chuan na takin Myanmar ram chu arun meka talan to thin angin zofa ta chena chin state chu atona sazual an ni meka sarkar mumal lo hnuaya om an ni wangle medical worker ten civil disobedience movement CDM an zoma wanga sipai ten man tuma an ve renga wangin health worker te hi an bibo zowa covid sipui lengin anwai tabok sia Myanmar ram chu trale hathialna rama changta ani deuh ber mai covid sipui na mana wanga oxygen mamo ni tinan pung thura zofa ta chena ta han kalimio biala July ni khata tanga ni riatin ka chu ringot po hian covid wangin mi jani somnga pakwa William ani oxygen mamo khopom lo wangin oxygen lak tum jing kara tangin anin tlar thui theilea momo ang om box si lo wangin ni tinin mual an liam zelani he har sanei sutkian theideu ani beisein kalimio ko chunga mi inphalte chuan oxygen siam chona tur khol leina tur sum tho khomin chiat nuai sang ni an tin theia hemi sum hang hian khol bunin nimin zir tom ni tlaidar nga vela tangkhan an her tanta a voin lam atang khan min ki hotel atangin oxygen hi an pechuak tran ni in thu donani chin state mai ni lo Myanmar ram ko puidanga po oxygen in dailo na wanga harasana lian takhi an tok chomeka sipai sarkar mun pui ber nei pito apo covid-19 positive me khi mi sang ni jasari somsari pasari an omeka nei pito ko puya tual chung mi Mizoram journalin kan han biak po thin po chuan covid sipui hi lokai palta po nila kalna tu le bel tur kan nei hau lo ani ti soin amang an thak hle ani ati heti lai hian Yangon township pum chunga sipai sarkar electric department office pachum chu bomhanga be ania zirtom ni jingdanga vel khan mangal don le lanma do muna electric office chu bomania jingdar somvela sanchong muna office po electric office tho hi bom le ani heng bom pu ka hian thi le hliam an om lo ni in soyani thung thudon danin electric department hian electric bill pelote an connection an kat sakloma chumi dulowa mi pui thin rimin electric department office hi an beita ni a soyani Myanmar in amachon mek covid tho thumna civil disobedience movement CDM thlop health worker te mo puna chu pom thei ani lowa sipai thu nei na mi pui hne na an hlan len le ani chuan CDM health staff zong chu an hangai an thok le don ti in sipai dam do ina operation specialist captain min mau chuan soi operation specialist captain min mau hi 14 batch military medical chuak ni in sipaya doctor tangkai takle captain rank kai phachin ni chungin military council do dalin spring revolution a CDM azong ve ani chuan tuna third wave alo in tran ta ka chuan sipai le an mani thlop tu pol chuan health worker ho an mo puwa hei hi affair lo le ani CDM anti chan soi lang lovin health worker howin dam lo te an ngai tha ti zonga an soi chu rilru anom lo mai ba ka thin arim du hle ni ka soi thei chu sipai thu nei na mi pui ne na voin hian lan chia se naktu ka health worker ho chuan an na an thok le nga lang kan sipai lam doctor te po chuan om ma se mi pui makta duai somnga paruk ne na khai khin chuan in dai ngai na om lo CDM doctor an tamlu tuka engtin po sik soi ma se in dai ngai na om lo han ngai tu chian chuan sipai ten thu nei na an lak hian mi pui te hrisel na konga har sana thlen ani tuna hian covid a tho thum na chu Myanmar ramin ama chon tur ro pui berani ti in a soi khovela tire company lian ber panina Bridgestone chuan Myanmar ram chunga investment sum dona thil ati zong chu July thatho patangin cholsan don ti official in thu chu an siam
Myanmar rama kumsari chung investment lo nei to Bridgestone Tire siam chok tu FZTS company chuan ati top chan le chuan lam engwak soi loving ti top anu thu hi July ni ruk khan apuang chuak ani Bridgestone Tire hi Japan rama Far Japan Tire Service Company changa siam chwa ania sangka zakwa somthum pakhata changa din tran ni in tuna chuan khovela tire siam chuak tu lian ber panina ani rualin khovela tire quality thaber zinga atel bok ani Myanmar rama sipain thu neina anlak nu atanga tun thlengin Chin National Front CNF Victoria Kematlan lu to mi sing khat sanga chuang anom tua chung zinga sipai tang theile training zo to chu mi sangthum chuang anom to thu CNN reporter Sam Kili chuan a soi CNN reporter hi thlamasani somni pakhat vel khana ruk the angberin Aizawl Mizoram kaltlangin CNF kem omna than tlang township pa alu ti hriatania Victoria Kema sipai training live video le interview na video te chu nimin lam khan Chin National Front headquarters social page a en thei tura chhop chho ani CNN reporter Sam Kilian training an boipui chan le an thil tum chung changa chumi hmuna training instructor pakhat a zo chuan ani chuan alung chiat thlak le ani kan ram chunga mitam tak sipai ten an thata he kem hi an sipai thu neina mang sual te do thei tura chakna min pe ang tin a changa training chu ni somli pangar vel te ani tlang puya chumi zo chuan a tul numona sipai le police te bei turin an thok chuak thin ti hriat ani Dr. Sukhar CNF Vice Chairman chuan tuna hian sipai sing khat changa chuang an ron tlan chetwa ron kal turpo an om ral tlan te hi an ron kal bel zelarin om ati chung ho chu thei ang tokin kan lo boipuya NUG point ral thuam pe kan tum bok ani civil war lam kan pan zela tuna chuan khopui in beina urban guerrilla angchia kalpui ania ma se tlani khat nuwa chung chu thlak danglamin civil war ang zongin kan kalang ti in CNN a hril tunma a journalist na lo thok to le Yangon University zir chuak thalai pakhat tuna ten commander chuan mi somvel ka komana tuna chuan pasari chi anom to ka sipai te chu military council sipai te bomna tur tual cher bom an ken lama apuak pala amuna thi in kan chanta ani ti in an thil ton te chu CNN reporter nena alo rilve bokani tun thlengin CNN hi an sipai training la kalpui reng ania training zo to te chu CDF mingin sipai le police tenen an in kap thin ani liam le thip tok po an om deuh reng ani in kan awangin than tlang township Chin National Front CNF omna bial ko sang sanga mi pui te chu Mizoram State India lama an tlan lun deuh vek to ti ania CNF po injar phalzerin englai point in do thei din muna anom to thu hriat ani Chin National Front chuan Myanmar ram chunga ethnic armed group som paruk te nen tang ruala military council sipai te an do ani nga chuan federal democracy din chua pui ani nge yang ti an rin tlat thu CNN palai hi an hril ani Myanmar a sipai thu neina la kani nuwa Google chuan Myanmar ram chunga sumdona le zirna lama Google service man theina chu kharin thil dang po bi thia chin siama akalpui thu official thu chu siamin an talang Google service man theina chu mi maltan phal sakni don ma se sumdona le zirna lam atan chuan khuak hlir ania Myanmar chu Google service man thei chin bi thliana ram Cuba, Kashmir, Iran, North Korea le Syria tenen din mun khata da in Google chuan limit siam chho zelin kharsak anei ta ani Google service kharsak na ram te chu dictatorship system a in omna le human right bot che na ram te ani World News ngainom le beng ver deuh then khat bi kwal e thuak ango Tokyo Olympics 2020 July ni somni pathum atanga August ni ria chunga nei tur chu Japan rama COVID-19 Delta variant chi alen tharawangin Olympic Games chu amhuna en thei ani don talowa Games sang te chu mani in lama television atanga an thir angai don ta ti Tokyo Olympics Minister Tomoyo Murukwa chuan a soi he tu hi Tokyo 2020 President Seiko Hoshimoto ashil ani
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga chuan COVID-19 hrileng pun chho awanga state of emergency pun ngai chu poyatia mase COVID-19 hripuin Japanese mipui te arun chiam lo nan state of emergency chu pun a thu si Japan ram mipui tam zawk ta chuan Tokyo Olympic hi thul an dua Tokyo Olympic 2020 hi COVID-19 hrileng wangin son hlat alo ni to ni Japan rama COVID-19 vaccine hi mipuiten an la chak lo le a our world data chuan Japanese mipui za a paruk 6% chawin full dose vaccine an la a 10% te chuan dose then khat an la ve chau ani ati games then khat a hmuna en tum tu te chuan volleyball le basketball en nan cricket US dollar zakwa som pani mante an lo lei to ni an suya state of emergency an puana wangin Olympic kai hnoi inti hlimnang chi restaurant karaoke parlor bar vela zoo le beer in tele eile in te phal ani don lowa hetinga Olympic games a hmuna en thei don lo awang hian International Olympic Committee IOC chuan sum tam tak a hmu tur a hlo don ani 75% don sum a hmu tur hi a hlo pha thei don ni in soyani infiam mi te cheta ti chuakara fakna tanga sum lu tur kiamanga Olympic Games thul cancel top ani phei chuan US dollar tluk le ding on thuma tanga li vel hlo tur angai ani Tokyo Olympic a hian infiami Olympians singkhat sangkhat le Paralympian sangli zali le official judge administrator sponsor tu tele broadcaster engemaw zat an tel don ani IOC lam chuan Olympic village a cheng 80% chu vaccine la turin anti Japan Doctor Union chuan Tokyo Olympic Committee nena COVID-19 ati pun pal an hlo thu an thlen ani Bank of Japan economist Louis chuan COVID-19 hrileng wanga voithum lai dor khar shutdown wangin yen 16.3 trillion lai hlo ania US dollar tu le ding on somnga pakhat point pakhat US dollar tu le ding on somnga pasare point pani le US dollar tu le ding on somni pakwate hlo ani to ani ati Olympic Games thatak ruam man anga nei ani lo chuan alo bera a hlokna US dollar tu le ding on som panga point pakhat atanga som paruk point pali in kar mutura chhut ania Prime Minister Yoshihide Suga chuan Olympic Games nei zo vele Japan ram in than pui nei a rot an ring Japan rama tun kar ni lai ni khan COVID-19 veithar mi zakwa somni an muchua Haiti President Jovenel Moïse kumsomnga pathum kap hlumtu te chu Haitian police ten mi som pasari zet man to in mi pariat man turati an la om man zinga hian Haitian American pani an tel President Moïse chu July ni sari jing lamda kata Port-au Prince Kopuya a che nei na ka lum ani a anupui First Lady Martini Moïse ero hliamna tak tuarin Miami Florida USA enkol tura phurlu ani President Moïse kap hlumtu te hi ramdang mi deuh vek an nia an man zinga hian Colombian sipai hlui paruk an tela Haitian Police Chief of Staff Leon Charles chuan mi pariat te man turati an ni thua puang Colombia President Ivan Duque chuan an drum police military le army te chu high level investigation ti turin tu pek a petoa Colombian Police ho te po Port-au Prince an lut toa tin Interpol lampo in rin hel ho te an chui mek bok US State Department chuan US khwale tuini na nei pani James Solagis kumsom thum panga le Joseph Vincent kumsom thum panga te tel thu an soi lang lowa ma se President Moïse ka lumna dan chuina Haiti tanpui atum President Moïse ka pumtu te hi kumsom nga panga chunglam deuh vek an nia Haitian American te hi no pang ber an ni James Solagis sian Haitian tuipui kama tanpui na athok thina Florida State a sang ni sompakwa khan Giselle Haitian Coastal ti ta no thok to in Canadian Embassy a reilo te tokin diplomat te bodyguard a atang to thin ani Canadian Foreign Ministry chuan reilo te roi tin an suya tual thana a atel chan ero hriat ani ri lo Port-au Prince Kopuya hnim zinga biru mi pani rin hlel an man te chu police ten station a an phur donin mipui te chuan thar ve mai duin
ramdang mi ten kan president an thata min lo pe ula kan lu hal hlumange ti in police an au khum ni in Associated Press News palai chuan a soi chung mi pahnih te chu an tlan chiana motor ni awm tak silai mu kah tlangna awma phur an ni a chu motor chuan number plate a nei lowa a chhungah tui in tur paina le silai mu dahna ruak te awm police station chu mipui ten an hual ani president moji kahlumna chuitu haitian judge Carl Henry Destin chuan president moji chu a taksa a silai mu luhna sawm pahnih aia tam awma soin a in kawngka le a in chhungah 5.56 le 7.62 mm cartridge ruak tam tak mu ani a president mutna room chu haidara suwa sam chiam ani president fanu Jomali chu a unau pa room a biru in a hima an ompui maid le staff thenkhat chu nungkhira puar hlawm an ni tiin linui velisti chanchin bu a hrel hetinga president moji chenna uluk taka ven himna security hrechiang le an lu chil thei mai chu haitian journalist Ruben Sin Jeffrat chuan thilmak tak ani ti in tu te mo ho tu lian takin rol om thei ni in a ring interim prime minister Claudie Joseph chuan haitian mipui te chu thlabar ra om lova nunpa ngaya om to turin a hrila boina thunun to ani ti in police le military te thataka thopui turin som Port-au-Prince International Airport kharpo hong turin ati ani UN Security Council chuan zirtawp ni khan Haiti din hmun an ngai tua Haiti palai Helen La Lime chuan UN chu Security Council chungchanga tranpui tura nge nin soma Haiti a hian mi sualruai silai kenga mi rok mai ching te antamin chu tianga in rokna le in thana wangin mi sing ka sangli jasari lain an chena hmun alo tlan chia san to ani South China Morning Post chuan Haiti hmuna Taiwan Embassy a moijika hlumtu pakhat man ani tiin Haiti khovela Taiwan rampom tu sompanga zinga mi ani Dominican Republic chuan Haiti nena anram ri akhar vek ri BBC chuan president moji thana Colombian somni paruk le US mi pani telin an soya foreign hit squad te thil ti ni in apuang Haitian mi pui maktadoi som pakhat zinga maktadoi ni 60% lai te chu BPL a cheng an nia ni khata US dollar ni po lo phak zo lo te an ni kum sang ni som pali tanga som pasaria UN peacekeeping force zania sang ni soma liang hing wangin mi nuai ni an thebok president moji kap hlum tu te hian US drug law enforcement admin uniform ang chi kordum anin bel ti ania hetinga anin cheya wang hian atira veng him tu te poin an lo ring hlel lo ani mai theye an mi man to le ka hlum te ne na tagin ral thom thatak tak an man ani Taliban te chuan tunlain Afghanistan Ramthen Khat district Zalizet mai chu Afghanistan sipai Afghan force te kuta train an thu saktowa Afghanistan rama ro relna an chang le mayang ti hlau an tam hle Afghanistan ram ri a om Iran Tajikistan Turkistan Pakistan le China ram ri hrul te chu Taliban ho te nian an thunun chhole meka hei hi US le NATO ramten Afghanistan an chuasan mek wangani US President Joe Biden chuan September ni som pakhat atangin US sipai omte chu nu kirin August ni somthum pakhata zovek turin ruam manna asiama US chuan indona top theilo le reiber mai kum som hi chuang ral beina cholsan an duni hetinga US berin a sipai te a ko ho turi thengatin an soi selna sania Afghan President Louis Hamid Karzai phei chuan in phasan ang hiala pu President Biden chuan ni lai ni khan White House atangin tunmaya Taliban ten Afghanistan an thunun vek na tule lau thon tur omlo kan thang thar sipai te American ho te nun na thap turin herama hian mi katir lu to lovang ati Taliban le China lunglo ma tla Taliban ho te chuan Afghanistan atangin foreign sipai te reng an chuak vek tur ani ti in China ramin Silk Road and Belt Initiative ti akalpuya highway sial sakle khopui chei thatna an tho tur ero an welcome hle tin puang China hian Pakistan ramthenga kongpui tha
rul ngan pa ang zur maya siamin lengpui airport landing tiat lek highway siam sak atum don ani Taliban te hian Herat province district panga chu silai mutel lovin an la dera Afghan security force tam takin an tan munte an tlan che san ani Islam Khala province Afghan sipai te chuan Taliban lawin Iran ram an tlan lut ni in report ani tin Tajikistan ram ria om Afghan sipai zanga tanga sang khat don te po Taliban ho te lawin an ral thom le post tlan che sanin Tajikistan lama an tlan lut bok hetianga US tanpuina le an lei ral thom tha le motor an tlan che san te hi Taliban ho ten ro chungin nakena Kabul khopui beinan an man ring an tam le nilai ni khan khale I no mun Balgis province Afghan sipai za te po Taliban lawin an tlan cheve kama se Afghan sipai te hian Taliban ho te hi beile tin so kar thu puang tu forward aman chuan Afghan sipai ten Taliban hel somruk pukwa an kap lumati Taliban ho te hi Afghanistan malama an chak thar hle ani Taliban le US in biak remna ang chuan Afghanistan rama Al Qaeda ema ISIS ema khoilo turin le foreign diplomat le NGO staff ku thlak lo turin tiania Taliban palai te hian ni lai ni khan Iran lutin nimin khan Moscow an pan le ni British Prime Minister Boris Johnson poin British sipai te chu Afghanistan atanga ko ho vek atum ti soin Afghanistan chu kan kalbo san ani lo kan chin tha ram te nen a thei angin kan tanpui zelang training te pe in Kabula kan embassy po om rengang ati Britain hian Iraq do a in Afghanistan a sipai achan hem zoka zali somnga pasari zet nunna a hlawani sangni som pali tangin a sipai ral do mi te a ko kir to zasari vel ero NATO training mission angin a chamban tira chungpo ko ho vek an tumani US pain sipai ral do mi za som kwa ko ho to tuna ero Kabul International Airport le US Embassy viveng tu chen kat chau ada to ni Kabul Airport hi Turkish sipai ten US omlo nuwa an veng mai thei US sipai inkul na mun pui ber Bakram Air Base wan suasan tua he Bakram Air Base hi Soviet Union ho ten sangka zakwa somriat chawa Afghanistan arun laya an siam anuwa US in a chei that le Afghanistan in dona tura mun pui berani US sipai te hian ral thuam le motor tam tak an hosan treu mai Bakram Air Base an suasan don hian Afghan sipai te an sil du lo nge an suasan zana electric an off maka Afghan security force ten phone call an don meu chuan Kabul airport kan thleng to e tiania arangin veng him turin atuk jingda sari vela an veng him chawani US sipai thil kalsan tam tak chu mi then khatten an lo ru ani Gor province a chuan Afghan meichia te chuan Taliban ho ten ro relna an chan le hlawin volunteer tan tam takani pia silai an huma in khaten zirtirani Taliban ten ro relna an chan chungin meichia te zirna le masona lam hoi chi an khap sap veka uire le minu lo mutpia pong sual tu te chu saria lo angin mipui ma an ngal te vuak tia sakin khai hlum le ka hlum te an ching thin ha mit ti ro re na kalpuian du thin ani Taliban ho te hian India ramin Prime Minister Modi sarkar laya Salmadam tui kwa Herat province ami US dollar makta doi jani somsari panga senga asiam sakte po anti chiat mai du an lau thong le India hian Afghanistan a project zali chuang kalpui mekin Indian sangthum somporuk omni in Wion News chuan anta langa Prime Minister Modi hian nasatakin Afghanistan a hian project a kalpui mek ani Salmadam hi India le Afghanistan friendship treaty anga siam ni in Prime Minister Narendra Modi an avahonga thoktu mi singka sanga chuangomin Afghanistan hian a chor hle turangai ani mase China in infrastructure lama US tu le ding on tela a thanpui huna chuan India buk azang hai palang ti ala om le Asia Commonwealth pui le Central Asia lama China boruak alian chho tiala tunma US lam tanga ngai Thailand le Philippines te point China hi an on chho hle ta angai ania tundin mana Asia rambi nga chuan South Korea Japan India le Vietnam ram te ti lo chu US sangoi zon pui
ang taka soi tur an om tameu lo ole tun chu matan chuan kan du tok ri photanga news tharlam tak nen kan lo le thuayang viewer te hnen angen na hanja velela kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ram turin kan nge chuwa chumi hnuwa notification bell ka hmen le in ola in da don nia